aduna mathumoi senga thabak to di moi mathang da maru phang si dei chakni ngai sa si soidram si ma mathang da congress politicize to we have sir politicize to di moi nei okay aina haisine psycho analysis ne projection ne concept am lei aina phaw pot se wakhan se mira so intention ba sa aina pesa am chop ra ga mena mira sang pesa dum chop kai no se psycho analysis projection ne technique am lei ko mi psychology ga adu ne tawrai se politicization ji moi na tawbani akoi na tawna te ba congress na represent tawrai se people ki pain do ne natro adu ngangi ni sigi representation ji miyang voice of nu thadara ini adu natra di kado bagi congress ka du natra adaida achi vote budi congress ka tanati handak to raise ko valley da at least akoi gi in a parliamentary da we are longing for a different kind of politics especially youth thing ko adu moina sudabi mol moi khangam su ai hana ga no gi ai khoi gi pcr em ngain tor pu du kam khangam ani ko mi sem khang ba jane ai mi oi bani fura la ga ka tu kan haijin na ba ga mi je ai mujai ni mukpunati sa feel over political culture ma manipur achi gi longing ma le ba ai khang ba du na bo ai haijin bo se ai ka ba nati miyam na kari na da chen tum yaw da ba public issue da tawraga madu gi longing do that's the victory of that longing of the people miyam na ka bani bimon na ka bana te ba ina bo le pa matam chai na ai na le pa na te mi ma gi maming tha da ya da bai mi tha bai wani le pi se khoi kamu izat lai na hingba khoi bu kai thawai si ta bai type ta tawa manipur ka bi aro na le ba miyam na amana manipur wa ge ra wa ro wa sunga nga ngoi ai nga tong tong le ne na taw ka mu ma gi bot ani la si gi miyam jang ka bane ha aduna aduma haining adege flood ai ji mamangi khoi 2 minutes in ko adum thokni se adum leba se ai hujik manipur ga mena hang moina tawhom thopa ai nga sai ju chaluri ba ani ra chu nga si ju chaluri ko yenge sida ju sabu yai ga se ai kok ta tumin ho che ba ko pi asu ping ne mp mo ra ai bu kari taw ngam da ge kai se kok ta dum ho le ba ko kadai da na makhun thi ge bu se tabak taw ge de makhun thi ge ba ko aduga pressure ka mai pi ra kai to hanga da ge se chingthok aduni na koina legislative oversight function hai se sarkar na to se asoi angam yengjan ba sine ba mp gi mathau se english saharga legislative oversight function hai ne ba ko legislature am na to ga da ba pot ne ba se adu ai thau pang to ga adu da na ta ne kadai de no likhun nam chiraga ai na sai ura ko pot se khara yaw ba ko ai hange la la sim pcha kya ma chang do man ge se sab da kai no du ja de ni na sa pa ai na ai yeng ge bu se ko ngam rai je ngam hoi da pot di hai ro makun chi ai sin da ai to ge mo hai ya pon te makun chi ra ai to na wo na ne ba ngam ga di amu du na plan present to ga mi mang da put ni si to ga mi sarkar na si to tu e adu to ge khale du na ai na second da flood ki matang no si ni constantly akoi je larger pot am le ba hanjan hanjan tum me akoi na angang oi ring ai de uram ba imphal tu ring ge sing ji u da ba kui re ba cleanness to as urbanization population hengalakpa degi ching the deforestation sedimentation erosion of soil various factors ma'am yawri nam se vision nam yaw long term da training to na lera engineer degi leina environmental experts ma'am se ta na khona taroga ai khoi da du gi resources to leja jo so mapan expert ko khotana taroga ai madu ma thamna ba khona gi khalle ba ko maning chum hagali ni ko ani so na ma ni ngai speech pi ba da kari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ significantly ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨ normalization of the abnormal ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ normal ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯚꯣꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤ ꯀꯣ normal ꯑꯣꯏꯔꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ 60,000 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯆꯦꯠ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯅꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯈꯩꯗꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯉꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯆꯪꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯗꯕꯨ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯒꯥꯏꯁꯦ this is just bluffing camouflage ꯑꯃ ꯄꯤꯁꯟꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯇꯞ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯥꯡ ꯗꯥꯡ ꯀꯥꯞꯊꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯅ ꯂꯩꯁꯤꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤ violence is not an event it is a process ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ everyday ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯁꯦ violence ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯃꯀꯨꯕꯣꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯨ ꯀꯥꯕꯣꯡ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯈꯟ ꯑꯃ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯏꯔꯨꯖꯐꯝ ꯆꯤꯡꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯠꯅꯩꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯕꯤꯁꯀꯨꯠ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯀꯞꯄꯤꯕ ꯃꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯆꯠꯄꯗꯀꯣ
breakdown hita tawreba ko angam na biscuit piraga leiti ase akhoi ting laweba adagi mayum da dum nungai na phamung leidana chakhum leina leijaram buduna sigi sorok ta laira ga no dong na sakni fini dong na kenom pa yon na phone na ikaira mo joining bro do she is a constant violence ne ba tawri ja do 60000 and mami da tawri ba violence bunang handari ta haya bro no ika bu le bu na tri ana si lan ne mistake to bune lawe ba di lan me mi ngam ko aduna moina tawri haise moina tawduna so khoi bu se akhoi hotnari haise hotnari je chai ai mai India da sumaina tholak po incident da sumaina am ta tawki jai mandi ne everybody will agree am ta thoki de kasu nata 1993 ka pusale ni 93 da di langak lai haibugi mammi sumang mangi de matam da manipur gi CM chura ta pusat pa yade ukhul chat pa yade adagi kuki gi minister amana ukhul chat pa yade khotpa leiti haibagi nangi adugi pot leiti ba langa am leiti haibagi pot am lei ko yam khene ba 93 ga siga sidi nangi mapan gi dimension amu chaw yaw salei ne ba sidaisa manipur gi mapan dagi pot am natra adagi atopam na nangi khulai pai ba kamu masen khana ba na tre ba sidi society gi level khunai gi level la sanghana raga khena nam ne ba so the moina ga 93 dagi tawre ka haido it's a false comparison to ba yad ba pot ani ne ba moina kawr ba nai losin mamta ha ga si nang na ju noi lai la su tam ba kamu ne miras ai na sa hai do manipur gi itihas yang ga di puari yang ga di masi sumai to na society je khana dana lai ri ni hai ba type ma ngangai se ai na sai ni colonial thinker singa hindu musum khana ba je mo gi nung da yaw ba makoi gi history ga sagona ra ba adum ba poni hai na hai ba ne Indian scholar na hai de na no noi gi colonial system do lak pa de gi thol ko problem ni hai ne ba ko si ai ngasi ngang mo ta ai na han hai ba ne ba si government of India na de Indian state ki process am de gi tholak pa conflict ni ma se colonial structure colonial state and British ke lera madugi hauramba process ki tholak paduga post colonial Indian state ki magi practice meam ga sagon na ba conflict ni se ai khoida nung da yaujrak pa conflict na te hai ba se huji ai haira khine ba se meam na khanging ba sa ko se ai opportunity ma lo homi mani ngarang ji sa video ma viral sa na khang ba khang de Sir Gaurav Gogoi, AICC General Secretary, and then Manipur another MP Alfred Athar, then few MPs who coordinated joined to the Sarkoina, Birla, head, Local Speaker, Mang on the Chancellor Kanda, Tungan opposition MP Mama, oil Punzala, Samaswadi Party, affiliates with the whole Yaroga, all of them sort of a law, one way, consider they could audible later. Sarkoina could tangle other Birla protest over the moon over. Adugi videos viral the way. Adwai do Karino to Wido, Sarkoina law, Colombo Karino. I can't come in. According to the Honorable MP Alfred say, Alfred, get time, Kitang Pew. Meaning Amani Katang Nangalo Haiba. Amana midnight a pitokre. Me lating either. House pulling either Alfred, meaning to Amani, there was a pew and when a plita whenever, Pirata whenever. Adugi is how the na Alfred got again a protest over how Paneva. And the Mayam to join Toxalagamatam Pew and Tauropaneva. Adu the Gi Tola can acquire free vines or protest over his mind and oh, to the Gorop Nako, Ahoy home Makakum Deraga, protest of the Ahoyuman from the Ebuka. And the Gi Mayam to join Toxala, Yauraga had the same Manipur in Sabdo. Lena, Materon Sula, Yawane, can view, Manipur can view, and Akoy Tamil Gaya, MP, Materon, the Laos, Materon slogan, Amahayo, and Akoy Friedman, Kadosiga Harakanda, the Launeva, Tamil Marun, the Sula Reko, a Mumula, the Materon, Suyawani, Manipur can view, Manipur can view, a safe Manipur Havaneko. And my Laura when I don't sound off to get any money, the Manunga, they don't throughout. Lawedo. Prime Minister is pissed to the tie of Conjil. More I do the system, parliamentary sound system and top. I don't want to put option below. I don't say this piece. I miss out of Romeo. Sana is pissed to Hamagan and Norris subject, and he can put away. United Nations, I am debatable with the topic of my time zone, Pochima. I am telling the previous time, and each of them no essay in Yagi syllabus curriculum, national curriculum that should be explained over the exclusion. And this is Sana. I don't say how you doing somebody Hegel and Europe civilized over Kanguni, the history lay.
rest of the world se atopa Africa Asia le si di moi di primitive oiba kangmuni moi di history leiba kangmuna te ko aduna anthropology se it was the subject matter was ngasai history leitaba civilized oidaba primitive people do adu study do na anthropology ne ba and India se dumaina moina treat toram ba around mid kano de ne ba moina hongri se 19th century gi mid adai de gi ne ba India becomes a historical subject ka hai se ko aduna adumai to ngasai gi continue aduna ina mamang di ba article ma in 2004 5 6 adai de i article ma ICSSR gi ngasai publication nu yawe hai do ana aduga chamana na notice ya anam nang anthropology the loin lai leba thesis dagi kari dagi subject matter dagi tribes of notice and ko history the absent oi neba asa Europe tang asa gi non European sing history dagi absence of do amani India gi history de su akoi si absent oi leba hujikta tinjan na bonai je sida resistant dai ga sikari gi no ga se manung nungi wa do na interpret taw do han thai ngai dagi academic discourse neba adugi exclude to ina rashtra chetna ide national consciousness am neba masigi tawrei bcha masigi nationalism ja notice exclude to na du na bu yaw da ba potu nam da ka do ngang do na prime minister na adugi du ne bai nga sai gi history gi exclusion ma pusalam do time zone jina na koi gi janu barua hoi notice ki leader me amna litter ga koi gi separate time zone ma pio US le da different time zone ja akoi da mangje ba moina pung ma pan da hogale hai se akoi da pung ani mo khoi di active oira kaim to na office wa go do all India ina ma pan da hogi do akoi na setare te ho su ya akoi de adu moya da manga je khoi ma me yum da hala pothar ga productive thaba ka do time ji khena re ba ko ana US kari kra khara country aso di time zone the different le da na sa sumaina akoi notice ki su tongan ba time zone ma piu hai ba ne ba asi adugi adu ta de we will become more productive kind of argument to